السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتودا هردفتودا channel ogeessa jaalala khuni qophii faana jaalalaati. Qophii faana jaalalaatiin seenaalee jaalalaa namoota jaalalaa miidhaman ifi namoota jaalallee isaaniitiif jaalalaa asiin ibsachuu barbaadan hedduu qabannee kan isinii dhufnudha. Qophiin kan baatirraa yeroo takka ta'e isinii dabartudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتودا خبجمتودا channel ogeessa jaalala khuni qophii faana jaalalaati. Qophii keenya faana jaalala irraatiin keessummaa tokko qabannee dhufne waa'ee jaalalaa waan hedduu isin taphachiisna. Hanga xumura qophii kanaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Gamanumaanin hara keessummaa keenyaa dabra. Haye mee eenyu siin jaanii daawwattoota kiyyaa wajji wal bare. Haye offsiders naan jaanii dhalannoonni kiyyaas Harargeedha. Harar magaalaa Harar jechuudha. Amma bakka jiraadhu Nairobi jiraadha. Akkasii amma keessummaa ogeessa jaalalaa ta'eetiin asirratti argamee jira. Waan hordofuuf jirtaniif galatoomaa isiniin jedha. Ayyee yaamicha keenya kabajjee asitti argamu keetiif hedduu takka galatoomii. Mee gaafii duraatiin siif eegala. Gaafiin tee kana jetti. Jaalalti siif maali? Jaalalti naaf dhugaadha. Tan lammadaa ammoo jaalala jechuun amantummaadha. Jaalalti yoo wal amantee wal dhageessee wajjin dabarsitee ila xumura keessatti hanga fuutee ilmaan daldaltutti wanni si gufuu si taa'anii takkan jiru dhodhooysaa fi amantummaa dhabuutu akka wal fuudhanitti torbaanaa fi maallee kan taa'in adda ba'anii kanumaan jechuufadha. Kanaafuu ati amma walumaa galattuu jaalalti amantiidhaa jechuu jirta. Wal amanuudha. Okay. Ayyee mee jaalaltii ni beektaa? An jaalalleen beekee. Mee jaalaltii yeroo dura si qabdu amata meeqa dura ture? Ati gaafa amata meeqa turte? An jaalala dhugaa himuudhaaf ilaa ammatti nama 3 jaaladhee jira. Nama taduraa iskoola gaafa kutaa 6 jiruun dura jaaladhee. Okay. Kutaa 6 jechuun suma amata 10 wayii jechuudha. 12 13 akkana. Okay. Mee jaalala gaafa sanirra waan takka jechuun mudannoon irraanfannee jiraachuun mala bakka jechuun jaalaltii yeroo saniif siif duraami. Mee maal fa'aa si mudatee akkamitti si qabdee maaliif jaalatte? Gaafas wallaahi jaalatana dilatillee keessan beeku ture. Garuu mucaa dila akka ammaatti nama jaaladhu kanatti jaaladhee hin jiraanne. Gin hedduu bakka wajjii jiraanna iskoola bakka takka teenya kursii takka irra innaa wal jaalachuu keessa. Gizee mana deemnus isii dura gaggeesseen akkasitti deema ture. Bakka jaalaltii akka ajaa'ibaa turte taduraa. Bakka waldhabbiin takka dhufteetuma waldhabbii sanillee himuu fadhu amma. Waldhabbiin guddoon takka dhufteetuma adda baane. Isinis Addis Ababa warri isii dhaga'anii Addis Ababa galchanii gin amma biyya deebitee jirti eegaan biyyaa bee. Akkas Harar deebitee jirti. Okay. Okay. As dubbumateeti irratti jaalaltii yeroo barataa takkaahuu mana barumsaa tun hedduu takka bareedini beektaa? Wal horrachisiisuu fa'a assignmentii walii dalaguu fa'a waan akkana kanaatii jira. Mee kanarraa kursii takka hojii taa'u turtanii akkam yeroo fatanaa dalaydu yeroo assignmentii minaamin hojii manaa kana? An maatsii afaan Oromoo fiiziksii kana hin danda'a. Isinis Ingiliffaa hedduu dandeessi. Gizee assignmentii afaan Oromoo kana ni dalagaa fi Ingiliffaanaaf dalaydi. Maatsii fa'aa isinis isaanis ni danda'a wajjuma dalayna ture. Bakka wal qo'achiifna ture manuma quraanaa keessattuu. Dilas bakka akkuma namni irra guddaan ni beekan iskoola keessatti ilaa daareektaratti jechuudha. Garuu nuti bakka akka obboleeyyaanittis akka jaalalleettis wajji wal qo'achiifna malee waan biraan qabaannu.
na akkana ture fatanaa gin waliin korreessi. Okay, fatanaan dhorkaadha. Bakka qubeen teenya isiin iidha an ooda adda kilaasiin kee. Okay. Hai mee mudannoo hin irraanfadhu jettu tagaafsan jaalala isii hojii dabarsu jirtu si mudatte tan irraanfanne takka hin qabdu. Wallahi isii hojii nin qaba mudannoo takkaan na mudate micaa haboosii tokko jira shari'a hojii wallallee እና ኢሳዎች ኢላ በቃ ንጅራም ሎላ አዳ ወለጄሱ እንደገኘ ኢሲቱ ንጅዱ ሴኔ ቀበነ ስለለሰን ስላይሲ ንጅዱ ሴኑ ባቴ ሎሊሰ እንዳበቱ ትሬ አዳ ሲንቀ ጀኖን ያስማን ሎሊ ሲፊ ምጫና ወሲ ወለልተን ሰበብ ሲረትን ትሬጋ ሰበብ ሲረትን ትሬ ኒ በኸቶራ ከናፊሲ ወጅራኔ ኢንፌኔ ጋፈሲ ተካ ወጅጅሩ ኦኬ በቃ ጉያ ሎሉ መሰን ረቲ ኢሲን አደኑ ባፍቴ መነ ቁርአና ወላጂ ነው ያምሰኒ ሰበብ ሰን ረቲ ኡማን ኢሲቲስ በርቴ ኢሳፊስ ኡማሲቲ ፊ ኡማሳቲ ወጂን ዱፌ ወላጂ በቃ ሰበብ ሰን ረቲ አካጃለ ታኔ በርቴ አዲስ አበባ ገልጀማንሲ ኦኬ خانو ቢያሁ ደምት ሰበብ ኸት ረቴቹ خانو ቢያሁ ጅረቴ ቤቹ ገሩ ኢን ናከና አይምተቲ ክረምቲ ጃኒ ጌሰኒ ክረምቲ ቱሬ ጋፈስ ክረምቲ እቺ ደበርቴ ገደብተ ጃኒ እቹማን ሀምቢሰኒ ኤገስ ግን አን ቁበን ቀባ ገደብተ ቱራቴ እቺ ወደ ወሉ ራንፈነ ይጀራ በቃ አዳም ነው ናጀቴ ዳምኔ ቱሬ በቃ ጃልቲ خدرا ግን خبودات الردكشو خبوداتي وخسدفاهن جبا اوكي سنسيتي ديم اما خدراخن متون دراتون جچو اكشن تي دراتون سبو ما يسين بير راديم تي في خنخنه تدبات مالي ركومبرا انوم نيچو ركومبرا انجروي هكا ورمسيتي تو انفيني بقى اوكي مي يسيداف اكا چراتي خ فيديو خنا لالو جرالتاتي مي مال جتان واجالال رامال غرسيت ان واجالال ونين غرسو نما تكجالته جال دراتاتو تلمدا ساتاتو الا تو جال دراته تلمدا جالچون ديفتو ربين تسيقو دنبيتو سنيفو نما سجالتيف امن فهمته اكا جال لغاتين يو بسبرا ديمس اكا نرام فنتي اكا جالتون سنجاون بران جونغا اوكي غلطو مبسا هاي اما خرت لما فادفنو سينانتي تلمفا ايشتي توري برخم يغلم يوم يغلم سينانتي تلمفا امتا لمدرا رقم لما في دمجو قافس يدر ولا غري شريخوتن يا جوسو يانو يدر ولا غري كوي يدار فامو يدا سومنات اوكي امتا غيا كارا يشوفين خويته روان يدتاتي اي يدا سومناتي اي እና ወለገረ አካንቲ ወልበረኒስ ፈቀቱ ጀኒቲን አረብሴ እችማራ ለለ ይገልቴ ዋን ሲታቴፍ ፈቀቱ የተ ዋን ሲበረደ ረይዱን ምደታየ አከሰቲ በቃ ኢላማ ወልጃለች ቱሬ ገሩ አማ እሺን ጥቅሾ خرابራ ደም ጅርቲ አበዱ يفهم يرودك والبرو خيسان سرتون تبجست فقط يتيني سامبو ديسين ديبسا سي ديبست تكاو جالستي ختيمي اكم ترو جالستي ختيمو ديبسا سي ديبست بكتانتي فقط جاني شريعه خجاوجي والبيخني شريعتي سيتيتو جال شريعه جاتي اوكي جال لنساسني صبر بعد ترته شريعه يساني ساني ام فقط جاني إساوجي حاسوا وايسي قديم جرات نوتي إسان دوبا جرانه إلا بقى هدو تيمنه سني أو سمايانو إني نبرا خوته أنا سيو جافه أرى سيو جافه أو سمايانو أو بلتي سيد قطع كاجرا بقى نجرامي نما برو نما ديريسي تبسو نتمتيني بقى نعرف سيتي garuan guyesan waan khanaaf sintumne sin arabsine na dibde ajete sinu beete sani osmo jano baka chal jete michanu bana garam baka waan khana mal tugote ajete an guyesani ni gare mal tugoda sani baka osmo yanu mana galchite micha nimba ana yegina ajete hotte
Zaan sanis toora zaa 12 maghriba kana ture. Galtee micaa galchitee baatee isaanii shirshir jennee xiqqishoo wal barree silkii minaamin irraa fudhadhee silkii naannitee adda baane. Okay, kabajamtoota hordoftoota kiyya seenaan eegalliidha malee hin dhumne. Akka qophii tana hanga xumuraatti nu hordoftan abdiin qaba. Nu wajjin turaan afeerraa keenya. Hayyee obsa guyyaa sana akkasii wal bartan. San booda walii bilbiltanii wal arkuu eegaltan. Okay. Duragin isiin naa bilbilee naasii bilbileettee narraa fudhattee bilbila kiyyaa. Isiin naa bilbiltee hoonnaan jettee bakka akka guyyuma lama daa jechuudha. Garuu eegaan isii jaaladhee Naayiroobii tana dhufe guyyaa tokko kaniin isii wajji waliin orkin buleen beeku halkaniis za'aa takkaa ol kaniin silkiin naasa'een rafeen beeku. Okay, ogaa isii wajji waliin arkin jettaan waan manaa manguyyoo siddoftumse silkiin maanta. Silkiinis wal agarra asrii laanga za'aa takkaa galgala wajji jira. Izii hunda qaamii jechuudha. Okay. Haye gaafa san akkasitti wal bartanii san booda isiin sii bilbiltee bakka kanaan noqotti siin jettee wal arkuu eegaltanii hangam takka booda siitu dura jaalattii matana fakkaata. Naa jaalattii mate. Okay, hangam takka booda wal bartanii hangam takka booda jaalattii mate. Arafaa dhiyaatee iida soomanaa wal arkine arafaa dhiyaatee garuu dhalaan jilbiifadhee dura qalabatii kaayabisiidha. Okay, guyyuma jaalattii matu san akkasii jilbiifattee jaalala asitti mattee qalabatti taa'etti moo? Guyyuma sanii jilbiifadhee akkasii guyyaan kun addaati. Gin qalabatii kana isumaan bichisiise nama birootiif ijee isuma bichisiiseetti maan aartee jiraatte. Isiinis bakka anis akka wal agarree wal jaalanne jiru. Akka naa himtetti anis akkaan beekutti jechuudha. Akka wal agarree wal jaalanne isiin bakka dhiira hedduu wajjii jaalala kanaan beeytu akka ni jiraame akkuma wal jaalanna waliin jaanii ginta kijibaati wajji jiranii. Annaa gaafas dhiira hedduu wajji jiraatte eegumaan anee galee dhiira hundaa nama bira bilbiltee haadhaabnu duraanuu akkana isaanis dhiirtii sanuu keessaan qabdu. Isiin dhalaa birootii hojii gizee deemu isa sanuu dhiira dila sanii jechuun ni agarti. Guyyaa meeqan agarsiifte anuu kaaniin jaalatti matiin dura jechuudha. Okay. Amma akkaatii jechuun jirtutti isiin si dura bakka nama jaalagatii jaallattis tahee waan jaalatti taatiin beekne. Kanamoo bakka jecha siin jaaladhijuu kan akka salaamtaa akkasumatti nama hundaan. Nama hundaan akkasii fayyadama. Ana duraas garuu si booda dhaabdee jirti jechuun san. Na booda dhaabdee jirti. Hayyee amma. Guyyaa tokko silaa haa naaf isiin barra guyyaa tokko haa waliin arkin bulleen hin beekne. Garuu ganama yoo isiin magaalaa deemti dabaltee naamtee hojjaana zaa booda immoo zaan teenya qaamii wal agarra. Hayyee mee dura irratti isaa deebisu. Egaa wal bartanii iida soomanaa wal bartanii arfaa dhiyaatte. Arfaa dhiyaatte hogguu jettu. Arafaa bakka torbaan lamaa fi kana. Torbaan lama kanaaf kanaafuu baatii wal bartanii baay'ee takkaa fi wayitti jaalattii mattee jechuudha. Mee yeroo akkasitti jilbiifattee jaalala asitti himattee akkasitti hamartiis bira qabdee mee jechuun riyaakshinisii akkam ture? Dhalaani beeytan tara duraa numa diddi tara duraa. Dhalaan feeteewu yoo tara duraatti himattee lama dayoo qalabatii keesseef malee gizee duratti himattu yookaan itti yaada siin jetti yookaan si diddi. Garuu isiin diddee turte tara duraa yooniin si jaaladheen jira yooniin waan kana haa isin jee keessatti fufne yooniin miidhame yoon atiis miidhamtee jettee sodaatee turte. Bakka hedduu takka wal jaalanna guyyaa san diddee ichi booda zawaa muraasa booda bakka hayyee jettee miidhamuu isaa miidhamuun waan si jaaladheefu si diduu hin danda'u jettee hayyee naan jettee guyyuma san irraa eegalle jaalala. Duboo gizee saniif qalabati akkasitti jilbaan dhaabbattee dura qabdeeni asoon fudhatiin deemte? Gizuma sani deequma shan teesseeti. Itti yaaddee jechuudha. Itti yaaddee deequma shan teessee deebitee hayyee naan jettee wajji jiraanne guyyaa saniis geeleesiitii jiraate geeleensii kunnaaniin carraa santi fayyadamee gaafadhe garuu an nama biratti jilbiifadhe nama.